Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar Iqra kelima halaman ke-7. Ada Mbak Ninik di Taiwan ya Mbak Ninik ya? Ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil fulkil mashhun Fil fulkil mashhun. wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Fama lakum kaifa tahkumun. فما لكم كيف تحكمون Wa ma kanu muhtadin. وما كانوا مهتدين La yuflihul banyak kafirun. panjang atuh La yuflihul kafirun. la yuflihul kafirun Huwal khusranul mubin. huwal khusranul mubin. Kemudian ini bil Bil akhirati. akhirati hum yau bil akhirati hum yuqinun. Bil akhirati hum yuqinun. Wahum la yas'urun. Wahum la yash'urun. Bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu alal khurtum. Wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin. Makanu bihi yastahzi'un. Makanu bihi yastahzi'un. Wa makana minal musrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Humul yauma mustaslimun. Humul yawma mustaslimun. Sirotokal Ronya mustaqim. panjang. Sirotokal mustaqim. Siratakal mustaqim. Kemudian abadan jika dihentikan jadi abada. Silakan. Abadan. Abada. Abadan abada. Yaumal qiyamati wasna.
Yaumal qiyamati wazna. Wal adiyati dobha. Wal adiyati dhabha. Wal muriyah. Panjang. Wal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Wal Fal mugi subha. fal mugirati subha. Kemudian Fa asarna bihi naq'a. fasar nabihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Wa khalaqnakum aswaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna Wa nauma. ja'alna wa Wa ja'alna. ja'alna. Wa ja'alna Oh, naumakum. kalau orang sana teh suka gitu waju waju. Jimnya kan tak mati. Wajah Oh biasa. ya. Wajah jangan Wa dimatikan ya. ja'alna. Iya Pak. Wa ja'alna naumakum subata. Cepet tuh di wajah gini. Waja'al waja'al waja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naum Waja'alna al waja'alna wa ja'alna naumakum subata. waja'alna naumakum subata. Bil ahsarina a'mala. Bil akhsarina a'mala. Yuhsinuna sun'a. Yuhsinuna sun'a. Kanu min ayatina ajaba. Diulang. Kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Wasidnahum huda. Wazidnahum huda. Fasaufa yad'u subura. Fasawfa yad'u thubura. Wa yasla sa'ira. Wa yasla sa'ira. Kemudian aniyatin. Aniyatin. Aniyah. Aniyatin. Aniyah. Tasla naron hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Lizak
radiyah. لسعيها راضية La tasma'u fiha lagiyah. لا تسمع فيها لاغية. Kemudian yang ini malam. Malam tuhit nihi khubra. Tuhit. Lagi. Tuhit. Malam tuhit nihi khubra. Bukan nibi. Baik itu mah. Oh iya. Aduh. Mm-mm. Malam tuhit bihi khubra. Malam tuhita bihi khubra. Bihadal hadisi asafa. Bihadal hadithi asafa. Mana nubi mustaikinin. Manah nu bimustaiqinin. Wahuwa khairul hakimin. Wa khairul hakimin. Hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa samud. Fir'auna wa samud. Kemudian ini ida. Ida waqa'atil waqi'ah. Ida waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha katibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Wal qamari ida talaha. Wal qamari idza talaha. Wal ardi wa ma tohaha. Wal ardi wa ma tahaha. Kemudian yuk wal qamaru. Wal qamaru bihusban. Bihusban, jangan bihusban. Kan nggak ada yang manjangin atuh, Iya. Ninik. Wal qamaru bihusban. Wal qamaru bihusban. Wa wado'al mizan. Wa wada'al mizan. Wa aksaru fihal fasad. Fa bukan wa atuh. Fa aksaru fihal fasad. Dinya panjang atuh. Fa aksaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Yudha'afu lahumul adab. Yudha'afu lahumul azab.
Watadhakuna wala tabkun. وتضحكون ولا تبكون Dalikal khizyul azim. ذلك الخزي العظيم Makisina fihi abada. ماكثين فيه أبدا Hal yastawiyani masala. هل يستويان مثلا Wahuwa bil ufukil a'la. وهو بالأفق الأعلى Fa, Fahasarofana fa, fa, fa. fa fahasarofana Hanya kecil. sa Paha, fa ha kecil. fahasarofana da Faha, fahasyara fanada. alam ya'tikum nadir. Alam ya'tikum nadhir. Wahuwal hakimul khabir. وهو الحكيم الخبير Fartakibhum wastabir. فارتقبهم واصطبر Kahasimil muhtazir. كهشيم المهتدر. Kemudian wanama. Wanamariku masfufa. Wanamariku masfufah. Kemudian Watawasau bil Saw, mar. saw, saw, saw. Watawassaw. Watawasau Saw. bil watawasau bil marhamah. Watawassaw bil marhamah. Watawassaw bil marhamah. Kemudian yang ini yuk la a'budu. La a'budu. La a'budu. Ulaika. Ulaika. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kemudian Ulaika humul muflihun. ulaika humul muflihun. Ala asarihim yuhra'un. Ala asarihim yuhra'un. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Makisina fihi abada.
makithina fihi abada. Kemudian yang ini alam. Alam naj'al na alam naj'alil ardo mihada. Alam naj'alil arda mihada. Bihadal hadisi asafa. Bihadal hadithi asafa. Kemudian. Min aulia. Min awliya. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Ulaika humul kafaratul fajarah. Kemudian. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Kemudian. Ini huruf-huruf gunah ya. Inna. Silahkan. Inna Inna. inna Inna. ana Ana. anna Anna. ama Ama. amma Amma. Terus. Yang ini. Innahu. innahu Innahu. innaha Innaha. ummuhu Ummuhu. ummuha Ummuha. innahum kanu mujrimin. Innahum kanu mujrimin. Wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Summa adbara yas'a. Thumma adbara yas'a. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Labisina fiha aqaba. Labithina fiha ahqaba. Salah saya, Pak. Iya. Labisina fiha aqaba. Kemudian Hadaika wa kalau ada a'naba. alis panjangnya ditambahin ya. Hadaika wa a'naba ditambahin. Hadaika wa a'naba. Hadaika wa a'naba. Kemudian. Inna hadihi tadkirah.
Inna hadhihi tadhkirah. Summa amatahu fa akbaroh. Kamu sering banyak makan pisang yang halus-halus ya? Atau bubur? Kurang halus ya Pak? Suaranya belum halus. Tapi kamu udah pinter, ya nggak apa-apa ya. Eh, ya, ya makanya datang ke sini gitu kan. Terus saya juga kan nggak salah ya kalau saya ngomong gitu. Kamu udah pinter, cuman lagunya belum indah. Tuh kan ada Teh Atin tuh. Belajar lagu sama Teh Atin ya. Iya. Tinggal lagunya aja. Tapi nggak apa-apa ya, daripada ada orang yang lagunya bagus baca Qurannya amburadul. Nah, itu parah, lebih parah. Ya ini baca Qurannya udah bagus, tinggal lagunya aja dilatih. Atau rekaman-rekaman saya ini diulangi kan nggak susah kan? Tinggal ngikutin gini-gini doang ya. Jadi intinya lagu itu dimad sama digunah-gunah gitu. Sama diidgom Iya. digunah, diikhfa, ditahan nih. Tum summa ama summa amatahu fa'aqbarah. Emang kalau belajar lagu tuh belajar kayak orang yang males gitu loh. Kayak orang yang lagi santai. Kamu kan lagi bekerja pasti berbeda ya. Bekerja memang harus set 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 set. Nyuci piring, nyuci ini, nyuci ini. Iya. Kalau nggak lagu harus nyantai gitu. Sambil. Pokoknya mah pas pas sisa waktu malam. Kalau ada waktu malam atau ada waktu-waktu istirahat. Nah kamu lirih aja lirih. Maksudnya lirih tuh belajar lagu teriak tapi nggak usah kenceng. Summa amatahu fa'akbaroh. Summa amatahu fa'akbaroh. Gitu. Ya. Kalau kan nggak mungkin kalau kenceng-kenceng di rumah orang. Summa amatahu fa'akbaroh. Nanti bosmu marah ya. Ini orang stres apa gitu. Ya. Ngerti nggak lirih? Iya, Lirih itu iya Pak. nyanyi kecil gitu loh. Nyanyi Lirih. kayak kalau Mbak Atin tuh suka satu-satu aku sayang ibu gitu. Jadi kecil suaranya pelan tapi kenceng gitu ya. Karena situasimu nggak memungkinkan kan. Bisa nggak sih teriak di situ? Enggak kan? Enggak bisa. Iya makanya kemarin Saya ada. ngomongnya nggak bisa halus Pak. Itu ngomongnya kaku. Nah dilatih nih ini kamu ya. Nih kalau saya jujur. Ngomong kamu sama baca Quran kamu. Bagusan ngomong kamu. Terbalik kan? Harusnya kan orang yang nyanyi sama yang gak nyanyi yang enakan yang nyanyi dong gitu. Dilatih ya. Saya tidak mau punya murid bilang tidak bisa. Bisa ya insya Allah. Bisa. Selama mau belajar dan ngulang terus. Iya. Pegang omongan saya. Pokoknya mah bisa. Kalau kata kata Dewi Persik mah indah pada akhirnya katanya gitu. Hidup itu kan ada suka, ada duka, ada tangis, ada air mata. Pas lihat anak kita sukses, bangga, bahagia, kita juga ikut sukses kan? Kalau kita lihat anaknya menderita, susah, kita ikut juga susah kan? Gitu. Biarlah kita eh, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kita berjuang siang dan malam untuk anak-anak kita ya. Biar mereka Iya. bahagia gitu. Iya. Sama nyanyi juga ya. Dilatih bisa. Insya Allah. Insya Allah pasti bisa. Insyaallah. Yang penting sering latih aja. Kamu kan kalau campur sari bisa. Kayak gitu ya. Kamu Nggak fitur nyanyi. bisa Pak. Nggak pernah nyanyi. Nggak Oh, bisa nyanyi. pantes. Pantes. Kalau ya dilatihlah sekarang Mbak ya. Insya Allah bisa ya. Terus nun mati atau tanun ketemu nun dan mim. Idgom biguna. Khairum. Khairun. Itu maksudnya nyambung ke sini. Oh iya. Tanwin Oh, ketemu nun. Idgom biguna. Khairun nisa. Masuk. khairun nisa. Khairun nisa. Mimma. Mimma. Wa ma lahum min nasirin.
وما لهم من ناصرين Huwa fi dhalalim mubin. Huwa fi dhalalim mubin. Tuh, kamu sudah ada, tinggal dipelanin aja. Huwa fi dhalalim mubin. Bisa ya. Terus Ala siratim mustaqim. ala siratim mustaqim. Summa dammarnal akhirin. Summa dammarnal akhirin. Qalilam ma taskurun. Shin. Qalilam ma tashkurun. Latih. Qalilam ma tashkurun. Kemudian Qala innakum makisun. qala innakum makithun. Yuqda. Liyuqda ajalum musamma. Liyuqda ajalum musamma. Hati-hati. Jangan ada hanya musammah. Kamu kayak tadinya ada hanya di ujungnya. Musamma. Ayo Musamma. ulang. Liyuqda ajalum musamma. Liyuqda ajalum musamma. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Walan Iya walan benar. Wala nujizahu benar. walanuk jizahu. Bukan walanuk. Jangan kekak. Walan jizahu haraba. Walanuk Walan jizahu. ditahan. Walan nu'jizahu haraba. Walan nu'jizahu haraba. Walanuk Walan ditahan ya di kolom minggunya. itu PR-nya, Pak. Oh iya. Nih ya. Nih. Walan ditahan lama-lama aja deh dulu. Walan nu'jizahu haraba. Walanuk Tuh bisa, tuh. Iya bisa itu benar. Oh jadi harus ditahan. Tahan aja lama dah dulu. walanuk jizahu haroba. Walan nu'jizahu haraba. Fakuluhu hani ammari'a. Fakuluhu hani'am mari'a. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Khusubum musannadah. Khusyubum musannadah. Iya, selembar lagi ya. Iya. Ini halaman 14 tentang alif lam yang dibaca sama nggak dibaca. Cok.
wan nahar والنهار wan nas والناس bin nudur. بالنذر. Nggak Kemudian, kelihatan, Pak. oh iya ini, ya fi sudur. Fi sudurin nas Fi sudurin nas. al waswasil khannas Al-waswasil khannas. wan nazi'ati gharqa Wan nazi'ati gharqa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, wa kunna. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasitoti Ah, salah. 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 wadah. Salah. Yang mana sih, Pak? Iya, ini bacanya salah. Kan ini kan wan Oh, nasyitat. iya, Kamu iya, iya. bacanya salah, kurang nyamber, kurang nyamber. Ayo, nyambernya kurang kurang keluar. Tenang. Wadasitoti nas. Wana itu mah nun. Oh, Nun. nah, iya, iya. Wana syitati nashta. Kamu suka grogi. Bacanya jangan grogi, takut. Jangan takut ya. Yuk, udah pinter kok kamu. Wan nasitoti nashta. Wana syitati nashta. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. وكنا نخوض مع الخائضين Am kana minal qaibin. أم كان من الغائبين. Kemudian Inni lakum nadirum bukan kan nggak ada nadir. tasdid. Lagi salah. Bisa. Tenang. Inni lakum nadirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Kemudian Wa ma lakum min nasirin. wa ma lakum min nasirin. Am amma yatasaalun. Tinggal latih ainnya ya. Ain. Ain. Am. Am. Amma yatasaalun. Kemudian Anin nabail nabail azim. anin nabail azim. Anin naba'il azim. Kemudian Aida kunna izom kunna panjang. kunna Aida kunna izomanna salah. Salah, ulang lagi, ulang Aida lagi. Tenang, tenang, tenang. kunna izoman nakhirah. Aida, aida kunna, aida kunna idhaman nakhirah. Kemudian Ulaika ashabul
jannah. Salah. 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 Udah berasa salah ya. Ayo ulang. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Kamu banyak nonton YouTube-nya saya ya. Banyak belajar di sana kan ada lagu-lagu, ada Al-Rahman, ada Waqiah. Kamu dasarnya udah bisa. Cuman kenapa nggak bisa yang tadi kamu cerita? Kamu belum selama ini belum pernah bernyanyi, gitu ya. Bisa insya Allah. Iya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Ya.